Alright, mu ni gicunji kibithatu na kia muthia kiri mubango jwa turinge ime na ndi tukethira tukiorokera kiri utegira mwerekera jwa siasa kaunti ya Meru. Turi na Gen Z yongwa kithira kimuramura mwerekera jwa siasa kaunti ya Meru gukirukira ritho ria Gen Z mbio mbizi bara baithite bagikinyiria mogaruku tigukirukira mitandao ya kinandi indi inya kuyukia kura inkona ibao ciumia kuyukia indi tina numbers ira bairigiri unbi twakabu mutharimi guku ni Meru TV tuthingatire kiri mitandao ya kinandi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Tiga comment yeku tukethira tukiuria mugeni wetu na arua kiuria giaku ningi akethira kithuya amantu jagi siasa na gitetheria kuona siasa cia Meru gukirukira ritho ria Gen Z yongwa. Karibu sana bwana Kelvin Mwirigi. Thank you. Yeah. Kethania na njira introduction kenda uragutegerete nwe amenya wewe ni nani mbere nandi tunguma in the meat of things. Yeah, Mumeru naketheke Mumeru muga na muga kairi Mumeru nuje atekethagwa rimwe ngoga mto mutana atekethagwa rimwe ndi nyama Mumeru menya generally mutane Mumeru muga betagwa Kelvin Mwirigi na ndi expert kimata cia siasa na field yo yonde so tokaria siasa. Yes. Naru we are here to talk politics. We are to talk politics And especially Meru. Na especially bra mwerekera siasa Meru. Yeah. Nontu Meru ni oturi Meru ni sphere of interest. Yeah. Rira ajungu benda kuga Africa on the goro kithia ni Ujerumani bawa sphere of interest ni TZ British wakawa Kenya. So na tu sphere of interest mono ni Meru nontu na batu turi a Meru na ruru rejo rwetu au ni murungu au ne kiri mathematics ya murungu au na ibwega Gen Z yongwa